Hello guys, good morning. Nining tayo mga guys, habagat niabot na ang tubig sa among panimalay guys. O nabalakad jud ko pag-ayo guys kay dili basta-basta na among sitwasyon. Labi na kay doon na pa'y bagyo. Pero nagmalig-on jud mi guys kay adlaw man dili man kay gabi eh. Kung gabi noon ang dagat gamay o gawas kung adlaw guys dako ang dagat, pero makabantay man mi guys mo na nga kumpiyansa lang gyapon mi. Dili nung kay dagko tubig sa suod, murag mo pisik lang adto guys, pero diri gid sa gawas may kusog. Nadaming nagid mi ani guys og kuan kanang panodan kay mga simana tingali ni wa naman mi kapanagat tungod sa dagkong bawd o kusog pud kay nga habagat guys. A few moments later. Nihunas na ang dagat guys. Mga pila ka adlaw. Pila ka adlaw naman paabot guys nga mga panagat jud mi guys. So nini nga time hunas. Sa gikaingon ko na sa unahan guys, si mana na mi wa ka panagat, nanagat jud akong mister ani. Kita nyo aning sakayan guys nga gibitay tungod ni sa kadako sa habagat. Dagko kayong bawr, gibitay na lang namo guys kay wa may laing kabutangan. Mo nang si Mr. nagplano jud mi nga managat mi guys kay gutom na kaadyo wa na may gisuwa. Og naghunahuna mi ani guys nga magkay og panagat. Gidana nga mo ang pukot dito sa may suba. Kaya adto mi dito magakay guys, i-arrange na mo sa may sakayan ang among pukot. Kay ilang itaga karong hapuna guys. Ikaw. Nagsabot-sabot man ni guys kung kinsay mo kuyog ni Bert. Sa akong kabahin di sa kumukuyog guys kay basin og muunos. Nahukman namo ani guys nga si Alex ra kono og si Bert maoy managat. Kauban sa among pagumangkon guys nitabang og arin sa pukot. Hello guys, alinaw na guys. Karong hapon na maningkamot mi nga makalawd guys kay basi makakuha ra mi og isda mo isog panihapon. A few moments later. Murag nanubid ba? Puro mga mamsag kawayanon ay natuwa. Kawayanon. Tawag po dali. De, agkuha na na zero Timon. Bunbun na din. Kamari kayo mah. Mukha ko na ko taksan ko dama. Mga unsa ta?
Tanyapon sa mo. Nagpasalamat ko sa Ginoo guys kay nakakuha man mi og isda pero kuan guys mga lapis. Sige laman kay kasuwa man. Nidasog ang lapis guys. Puro dyan yung lapis. Kanang baga bitog panit. Nagpasalamat ko sa Ginoo guys kay bisan to og sakit akong hawak. Madamo po na ako og lihok-lihok hinay-hinay guys. Kay tabang-tabang ni Mister. O pasensya na mo guys akong video ug maora ni akong lingaw nyo karong gabi na. O ako miyon ba guys. Bye-bye.